Kiuma kimako kuri Aikari a Thika kaunti-ini ya Kiambu thutha wa gukora nyamu cia maai-ini cikuite ruui-ini rwa Thika ari hamwe na thamaki na nguo, undu uria maugite ucungireirio ni maai ma giko kuuma iganda-ini iria ciri tauni-ini ya Thika na iria ironeriria giko giacio ruui-ini ruru. Ile dawa inatumika huko hawa hawana mahali ya kuweka hiyo nini hiyo madawa ile ambayo imetumika ndio inaingia kwa maji na ndio inaua sura, ikaua samaki na ikaua hata kiboko. Aikari aya maugite mahota gukorwo ugwati-ini wa kugia na mirimu ira yumanaga na maai ma giko kuona matahaga maai ma kuhuthira micii-ini ruui-ini ruru. Inaweza kuua watu, sio magonjwa peke yake, inaweza kufikisha watu magonjwa, kuwafikisha watu magonjwa na hata kifo. Riu nimoritie thirikari kuoya makinya magutigithia iganda kuonoreria giko njuui-ini cia mwena uyu. Ni vibaya sana hii maji tukinywa ikiwa na hizi makemikali ambazo zinatiwa na huku juu na sisi tuko pande ya chini. Isuiwe hii sura kukufa na wanyama wa mtoni kukufa. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wangari wa Mwangi.